ka Joint Action Committee habok ka jingilam ka Federations of Rewar Mingi Local Dorbar kabana ka kan Rusla menta ka kanyo tri kelalengkot haka city sngi kilatur hakmat ka office trekam joko company NHIDCL kabadan habarik kane kejing tur jong kane ke JAC Rewar kade halor jing skap menti ka company bat ka sorkar jela ban marmot eka surok Shillong hadu dauki kepala jat lapai rathai labun telik senam kumban penpau hangte ke JAC kalara ru ki plakat penrem khamtam yu lokal MLA walong menta usumbut menteri rangba ke jela kebalong ngidawa nu lokal MLA mun peni daki kam wat he tangkakular Mardori ya ka surok Shillong dauki Sarkar buat ke NHIDCL